Tashun Romanos, capítulo 4, lectura tatzeltal. Hichayal teshun Diose, shchungel yotan te Abrahame. Bila yakaltik yuun te Abraham te antiguo tatike, bila kotas venta. Melel te Abraham te hauktoh ilot yuun Dios yuun te bila hu yuun spasele. Yastois bayuun te hichuke. Haugmeto, mastak yaspas hich tas tohol te Diose. Te melel hich tsibubil hilel skoplal tas hun te Diose. Te Abrahame lashchun te Diose. Hich toh ilot yuun Dios te shie. Yan te machayash atehe. Mas mahtanuk te bilayash akbote. Yuun anish tohol skabstukel. Haugmeto, te machamayuk yatel te las pase, te hanash lashchun te Dios, te ayakta libre yuun smulte mulabiletike, hich toh yesh ilot yuun Dios, tas venta te shchun heliotane. Hich te vitil layal te muk ahvalil Davide, te kalalas ta alel te ha binash yutzil te vinik te toh yesh ilot yuun Dios, a te maha auktas venta te yatel spasohe. Hichlayal, binash me yutzilik te machatik pasbotikish perdon yuun Dios te smolike. Sok te tup botikish te falta etik yuune. Binash me yutzil te vinike, te mabash ich bota venta smul yuun te kahvaltike te shie. Habal binash yutzilik te machatik ichohik te circuncisione. Mabal hichuk uuk te machatik mabayichohik te circuncisione. Yuun lakaltikish te ha to ilot yuun Dios te Abraham, tas ventanash te shchun heliotane. Bitil ay a te to ilote. Yichoh balish circuncisión a o mato yichohuk circuncisión a. Te bitil hich ay skoplal yuun Dios te Abrahame, maha oktas venta circuncisión, melel mato yichohuk a te circuncisione. La yich te circuncisión tas venta seña, sok ha sello yuun, te bitil toh ilotish yuun Dios tas ventanash, shchun heliotan. Tek alal mato bayichoh a te circuncisione. Ha sventa el te ha tatil yuun spisil te machatik shchunehik Dios, te mabayichohik circuncisione. Hich yuun te machatik yayak shchun heliotanik. Hich yuun te machatik yayak shchun heliotanike, toh yesh ilotik yuun te Diose. Te Abraham, ha tatil yuun uuk spisil te machatik yichohik te circuncisione, te me aishchun heliotanike, hich bitil aishchun heliotan a te Abrahame, te kalalmato yichohuk a te circuncisione. Tas ventas chun heliotan akbot bendición te Abrahame. Matas venta chunel te mantalile. Matas venta chunel te mantalil te albot yuun Dios te Abraham. Te yash akbot yuunin sok tzumbal te balumilale. Toh ilot yuun Dios tas ventanash te shchun heliotane. Melel te yuunuk hauk nash tas ventas chunel te mantalil te ya yuuninik te bilayaloh te Diose. Hich tohol yeshkot te shchunel otanile. Sok te yashchay skoplal a te bilayaloh te Diose. Melel ay castigo yuun te kashintayel mantalile. Ay castigo yuun haugmeto banti mayuk te mayuk te mantalile. Hich mayuk bila ay ta kashintayel te a. Hich yuun
tasven tashch'unjel otanil te aitatael te yutzil yotan te Diose. Sventa yu'un maxch'ay te bilayaloj Dios tas tojol spisil te mach'atik stz'umbalik te Abrahame. Melel mahawk nax skoplalik te mach'atik ayik tasventa te mantalile. Hich nish skoplalik uk te mach'atik yayak xch'unel yotanik. Hich te bit'il Abrahame. Hich yu'un hajtatik qoem tajpisiltik. Hich bit'il tz'ibubil tas jun te Diose. Lakak'atatatil yu'un spisil nacionetik te xie. Ha'into ha te Dios te laxch'un te Abrahame. Ha'into ha te Dios te laxch'un te Abrahame. Te yayak kushinuk xan te animaitike, sok te yayak chiknahuk te bilamato chikanuke. Te k'alal hich yilel te tojol xanix te ay biyayak tas maleyel te ay biyak tas maliyel te Abrahame, laxch'un yotan te yax ayin tes nich'ane. Jon yotan las mali, hich k'ota pasel te bit'il tatil k'ot yu'un spisil nacionetike. Hich bit'il albot yu'un te Diose, hich me yipal yexk'ot te atz'umbale te xie. Hich ma ba pehk'axch'unjel yotan te Abrahame manchuk te menopol xlok'ix jo'winik ja'wil ya'wilale sok te nopolix yaxwais bak'etale. Sok te bit'il stalel max'alaj te Sarae. Ma ba pehk'aj yotan yu'un k'axem toxan layich yip xch'unel yotan yu'un te bila albot yu'un te Diose. Binax yotan layalbey yutzilal Dios yu'un, melel k'axel layak yotan te ayu'el te Diose, sok yayak k'otuk tapasel tasven taspisil te bilayaloje. Hich yu'un tasven taxch'unel yotan te toj ilot yu'un te Diose. Te bit'il toj ilot yu'un Dios te Abrahame, mas tukeluk nax te hich tz'ibubil hilel skoplal. Jo'otik k'oplaltik uk te toj yayilotik Dios te meyajch'untik te mach'al laxcha'kuxestel tabay animaitik te kajwaltik Jesuse. Ja' te ak'ot talajel tas kaj tejmultike. Sok te cha'kuxesotal sventa yu'un libre yaxk'otik yu'un multik tas tojol te Diose. Bueno, jatoxan tayan vuelta y ch'as patojibal abotan.